Izina turi bubasobanurire uyu munsi ni izina Claude. Claude ni izina rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini. Claude bikaba bisobanura ucumbagira. Imiterere rero iranga abantu bitwa aya mazina ba Claude. Ba Claude ntibakunda gucika intege, barangwa no kugira umurava mu byo bakora byose. Ikindi kandi ba Claude babasha kuyobora. Ikindi kandi ba Claude bakunze kugirirwa icyizere. Ibyo rero bikaba bituma babasha kuyobora neza kandi abantu bakabumva. Izina dukomerejeho ni izina Joshua. Joshua ni izina rihabwa abana b'abahungu. Joshua akaba ari izina rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayi, rikaba risobanura Imana izafasha. Ba Joshua bakunze kurangwa n'umutima mwiza, babasha kuvugira abandi. Ikindi bategera amatwi abaje babagana. Ba Joshua bariyubaha. Ikindi kandi ba Joshua babasha kubana n'abandi bantu neza. Reka dukomereze ku izina rya Brian. Brian ni izina rihabwa umwana w'umuhungu. Brian kandi ni izina rikomoka ku rurimi rw'Igicelti, rikaba risobanura ubuhangange n'icyubahiro. Ba Brian bakunze kurangwa n'umutima w'impuhwe. Ikindi kandi ba Brian ni abanyamahoro. Ikindi ba Brian bagira ibitekerezo bizima, bashobora kugira umuntu inama kandi inama nziza. Reka dukomereze ku izina ry'uwitwa Rusi. Rusi ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba ari izina rikomoka mu Giheburayi. Rusi rikaba risobanura inshuti. Abitwa ba Rusi ibikunze kubaranga. Ba Rusi bakunze kurangwa no kwihambira cyane. Ikindi bakunze kugira ukuri. Ikindi kandi barangwa n'umutekano. Ikindi kandi barangwa no kubasha kumvikanisha ibyo batekereza. Ikindi kandi barangwa no kugira uburyo bwihariye bwo gukora. Reka dukomereze ku izina rya Jeannette. Jeannette ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rikomoka mu rurimi rw'Igiheburayi, rikaba risobanura Imana igira impuhwe. Ibiranga ba Jeannette. Ba Jeannette bakunze kurangwa no kwishimirwa n'abantu benshi. Ikindi ba Jeannette bagira ingufu. Ikindi kandi ba Jeannette bakunda ibintu by'umwimerere bya naturere. Ikindi ba Jeannette baravumbura cyane. Ikindi kandi icyo biyemeje batuza ari uko bakigezeho. Reka dukomereze ku izina Ornella. Ornella ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rikomoka mu rurimi rw'Ikigereki, rikaba risobanura urumuri rw'izuba. Ba Ornella bakunze kurangwa n'ibakwe mu byo bakora byose. Ikindi kandi ba Ornella bagira ibitekerezo bizima. Ikindi kandi bahorana umwete. Ikindi kandi bazi gufata ibyemezo. Ikindi kandi ba Ornella bakunze kugira amatsiko cyane. Aha dusoreje ubusobanuro bw'amazina bw'uyu munsi. Rero niba nawe ushaka kumenya ubusobanuro bw'amazina yawe, icyo usabwa ni ukuguma kuri channel yacu.
cano ni yayindi Creative Teacher. Mwabyumvishe rero abantu bitwa ayo mazina, mwumvishe ubusobanuro bwayo kandi mwumvishe n'imico n'imiterere yabo, ibintu bibaranga. Rero icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri channel yacu, ubundi ukagumana natwe nawe tukakubwira ubusobanuro bw'izina ryawe. Murakoze cyane kandi murakoze gukurikira